Ni kutangira porogaramu yitu y'obuhingi n'oburiisa erizoba twaza aha Rwentanga Farm Institute igineshangwa omu Rubare Kashari mu district ya Mbarara. Twahikira omusiro gw'ebyozi eki n'ekyozi ekinkwise kandi ogwo omusiro gundumu n'ogw'ebyozi abakigara bakiraga geta mozi. Mbwene erizo twakureba omuntu nabaasa atakuhinga ekyozi kandi akafunamu kihango. Hanu ya institute egi nibagumizamu kandi ekyozi ky'okureba bakihamu esano bagikoramu chapati. Ekyozi nomana kyo ati kyatanga kugira emigasho mingi wari nkyerigamu chapati ojuke na n'entetereza ekyozi nazo omu town zitura Abeegi. Mbwene nikirebeka porogaramu egi twaza kukora buzima neyo mutano hazindi zitwire ntukora akuba abantu bingi tubari kukira kuhinga ebyozi kandi tuzagumizamu turebe na maggots nazo nibazirisa bazihamu esano egyo eyamba munonga amatungo yagatunga proteins. Mbwene noreba nibahinga bagarika barisa kandi bakora ebintu by'omurembe. Omuhereza ndi Ivan Tusiime, guma nanye turebe okoine kuhinga ekyozi okatunga kihango kandi okagumizamu okarisa maggots nabwo amatungo gawe gakashemera. Nganire na Ainebyo na Bobian omwegi ahitendekyereri bandize kumubuuza ahabw'enki bakunzire kuhinga ebyozi kandi oku nuko arikushobora. Nyowe ngeno project yindakora neyo kuhinga mozi kandi nkashanga mozi n'ekihingwa ekibugyo omwana abaasa kuhinga tikirahenda nk'ebihingwa ebindi kugira ngu etaga kuzagura emibazi yo kukifuhirira tikiretaga leba nyingi kandi orabaasa kutamu kakye omu kukihinga kandi oyihe mu kihango. Ahabw'okuba nywe amozi agu ndahinga embibo nkagigura mu maduuka nk'oku turaza kuhinga ebintu ebindi embibo tukagironda omu tukagigura mu duuka. So kunatandikire kugahinga nangwa nkabanza nahinga omwanya gwangye namwe nataha ebyarizo. So ngoku muragareba mbwire mu nzero ehindukireho shagamwe nagahinga nahinga natamu entetere zanje ahabw'okuba niyo mbibu kugayezire nagira nte aganda ginahingire natamu omwarizo nareba gari kwiragye munonga ekyamani nanyishaga nyihamu omwata mozi go gaguma garakura ndaguza kandi nyo ndaguriza mu kirozi. Ndaguriza mu kirozi kandi ninguza bona bari kwerira abari kuba nibenda kugumizamu bakaga processinga kandi nk'oku muri kumanya ebyozi n'ekintu ekyobuhangwa bitari by'omuntu otija kuburyo okagira turentanga nibahinga mozi aganadize apana nagita g'obuhangwa. So obwire obwingi noshanga nk'eminyeto ninga abantu ababija nibakurakuramu oshanga nokira kurwara za sukari obumwe nokira kwebwa muno abantu abakura nangwa n'eminyeto emwe noshanga bakwegyesa ekintu ninga wareba ekintu ninga omwe oshanga ngu waburyo omukahine ekintu ekiwakikwasa hakweba. Harimu ekirise ekitureta zinki ekirise ekyo kiratuyamba kugira ngu memory y'omubiri ninga part y'omutwe eri kubika ekiwareba kugira ngu ekuyamba otakayebwa kandi mbwenu gumoyine omutwe guri kumanya kubika gyo takayebwa mbwenu wanorya ekyozi eki noburije munonga ekirisero kyo norabora kiyamu aba bari kuba nibagira ngu nyowe ngwito sukari ngwekanga ngu mbwenu kurwara sukari ndya emibazi wawe nokozesa ekyozi nikiba nikikuyamba kukyendeza sukari egyo mu mubiri. Kuba worareba neza agamababi g'ekyozi turagakozesa nk'emboga. Orahura omuntu yagira ati erizooba ndenda kurya ekishusha so n'amababi g'ekyozi nago garakora nk'emboga. So mbwenu omuntu orikuba arahinga ekyozi arakirya nk'emere kandi n'amababi g'ekyozi arabaasa kugakozesa nk'emboga. Ekyozi nokinga ota
so ekyozi kukihinga nikirugirira iwe nkiwe okurukura noyenda ngu okihinge. So ondijo abasa kugira tobunyi n'omusiri gwanje kangu hinge nyebe ebinyasi mbyareho entetere zanje. Ekyozi kyo kukiri kweza kukura na nikiranda. So kukiraranda hati kishweka itaka. Hati cyaheza kushweka itaka, of course itaka ryo ritaratwarwa amizi. So n'umwanya ugorashanga ngo uri nko mu tawuni oyine nkakanya kawe kace urabasa kukingaho kirande. Kandi ondijo abasa kujya mwe n'uko myanya yorashanga iri nko mu kisharara ere mamizi mingi namwora hinga mwe cyozi konkaho orabasa kugira ngo wakibyara ote munko mwariro muce kugira ngo cyozi kukirwa kirakwata hitaka riri mamizi omwasanga cyaza munko kujunda junda konkagwa gujyo mwanya gutari munko mu ruhanga orabasa kukinga ni ubutine mwarizo orakinga kikure osharure ahandi orabasa kukingo cyarire kana bwe kugira ngo hari nko mwanya guri mwamizi mingi kizahiguriye binyasi amizi agari kubaga jya hansi nko mwanya guri kwagujira mamizi gataka kiteganisa. Kandi omulingo gundi noreba ekyozi ko kukinga kirandira hansi usanga cyashwe ko mwanya gwena orabasa kukinga osimbe nke kitenka bakira kushanga bine nko rugo bazitize nkasinjenje acaburira kitambulira sinjenje kugira ngo kitikira kwata hansi arakwana jati nyowe nta kitema ndande nangumpike ni intema ntacogize. So no wendo urabasa kukisimbira nke kiti either kirandire ha kiti ninga okihinge ocyarire nabwe kirakura konke cyoze kirasinga yo kukura munonga obwire mwenu wabo ningo kashanga ngo mwanya gwawe mwenu uri mu tawuni ninga hori ninga nke minyeto arubwo rasanga minyeto yagira tabazire banje mwe no kugira ngo tere nke fuko mwitaka giye atari kwire ngo burabo buzibu orabasa kukinga cyo kigumize mu kirande okitero nkasinjenje kitamburiro orabasa kukisimbire kiti kirandira kiti nabwo sharure cyozi cyawe ofune makasente okikozese obinye mwezo mboga kana nkunyunda gumiza munentetere zindi hamu ndazipakinga nziguza namwenyi hamu akasente oyine zipakingire entetere zipakingire ndanyine hwezi karangire zindaguza ndanyine hezi takarangire ezo muntu arabasa kugira ati na ndende mbibo nkajimuhereza. Kandi ekirungi munonga tikiri kuterwa burwire tindakifuhirira mwenu nko kumurukura omurembogo abantu noshanga omuntu nagira ati ndwire za arusazi za kansa urundi zari kujya imibaze yibarafuhirira nyowera nkora kubi ekyozi n'ekintu cyo buhangwa tikiri kuterwa bukoko kugira ngo noza kwetaga kukifuhirira oiroko rukije basanga wabo kinjira haza mu mwata gwa wenda bare gwenda kuba muringo mwatora wasa gukura wagukwasa hansi otereke hecyozi kiragumiza mu kikure oyihemu akasente kandi ofunene cyo kujya. Ekyozi kina akatare kine kinji munonga akuba na waruga hano kaza mu butare zakora norya ukagira ngo uri kukiramuza. So owaza kugura mwenu nkaba barazagura ibyo kutwara mu mbaga umuntu reke ibyoza kwanyonka gunyine ndiri hari gusinga yo buhangu nandari guzo mutwaro. So ataro uri kushanga yinya ine norutoke atine muno cyo kirabasa kwiso mutwaro kunkanyo amona gari mugaragari ha oda muntu akora oda ati agari mugarabasa kuba mwenu gege go kusharura hanyuma yabwireze mujyanta hanyuma yesande. So isande je ko iri kuberaho ariza so mwene ganje garagendera ha oda umuntu arayaga kwa sirikare gari yahika rurengo rwo kuribwa baraba bariza kugatwara bwe natwahika ahitekero rya chapati kandi tuza kureba uko cyozi bakukihamo chapati konkanye ndakumanyisa ngo twine abanywani bitu aba crop champion iki nekijumisa ningashi ekirisa icyo kugura omaduka agakuguza ibi by'amatungo na nebyo buhinji dero kandi ukakiteka ahamisiri yawe ukabasa kutunga imisharuro merungi umunonga mbeno reba ngo waronda crop champion akuba turyombuye gukwinga farmers abahinje mwena mwekwate crop champion kangu mize mundu kuganira na Abeegi ahitende cereri anyinde bari no basika chapati already ayibana batugambera tumuzano batankire kusika chapati nyabo na nyenda tuganire na kwakira aha program yitweji twashangura bize konka nyenda tushoborere
buzuma ekyozi okumukukiha mu chapati numukora muta numutwaza muta mwashanga ndiyo nikora chapati kandi niyo ni practicing kinkweta bari addition ninga okukwata ekintu okinduremu kibe ekindi ninga okongeza ekintu aha mutindo nikyejo so ate mwashanga ndiyo nikora chapati kandi zarugo mu kyozi kandi abantu bingi nibebuuza ati chapati ekyozi nibakihamu chapati kintu kyokubanza konka ati mwareba yashide I think nimubasa kugarukayo mugengwe nangwa twaza kwakoraki twabireba babandi abene bareberaho just ekyozi bakiteka nibakirya konka ito tukagira ngo reka tukukikoramo chapati. Process yo gukora mu ekyozi chapati bani watwireza process yo gukora chapati nobanza uzomusiro heye ekyozi cyawe waweza kukihayo ukosi wijo ocyoze waweza kucyoza ukisharishare mungu ngo kuza kali yo mweno liyo notegeko kuteka then waweza cyaweza kusya ucyemo itwe tuba turi interested okutunga icyo munda icyo kurya tu interested okureba cyo gukora icyo kurya the share of the gund of the pumpkin so atumana twacyamo ntukora ikikora kintu smashing twaweza kusimashinga tongera mu isano n'engano nti reason why tukozesa engano ekyozi kiri starch food kandi nikiyamba okukwataniza nanka engano ejo then waweza warugaho hariyo yo kweta spice tea kandi yo kongeramo ibirungo bingi konkerizo batwakorera plain munonga etarimo nanka spices nyinyi twakozesa just ekyozi cyonka na n'engano yonka sombeno no sharura ekyozi okitematema okiteka wamara kukiteka ukihamu ukibika kibanza cyahora ukismashinga mbweno okora nkombumba then obona kukora chapati mwena ukwata icyo waweza kukiteka ukikora ikigaho cyahora cyaza gukora then wongera mu isano ejo then utandika gukora okunidinga ninga wakweta okora kale mu Uganda bagamba okukanda mu Uganda bagamba nti okukanda so no wali okukikanda no kibika like for 25 minutes mazo wemaro settinga ngo tandika okora na ezozo na kabolo ze murabyenga tukora oziha mu chapati tugire ngo ine omugasho kusinga chapati zitukubantu turebe za burijo chapati yo kureba ege ine migasho mingi noshangali abantu abatakuri icyozi direct konkati wakora chapati direct umuntu nafuna interest yo gukora yo kukiri because ati reka tubanze turebe chapati zo bakora hera ushanga umuntu nayamiza nanka tapu na leta direct nakora muki nashikamo umungano natandika kutabura okora mu chapati nizo konkita ati to icyozi cyo watirebe kirimo nutrients nyingi nukikwata direct ngo wakirebera hariyo twabanza kushoborora ngo kwa direct twacyamo borozi waza gukora borozi tarimo amizigona mwene tukutamwa amizigona then wetumara atukora ki wajambo no mbwambuze migaso jo janaka chapati ne preventing go kubanza ne producing nanka obesity then hariyo ne preventing na sukari koza abantu bingi nibakwata amizi gukora ki baleta amizi garimo nanka tegari treated noshanga ba mixing direct abantu batunga gukora ki tokutamwa amizi gona noko secyozi cyonka nesano yonka numuzuguza mwina katare kazo kumkumara kuzikora muzitanganya twaza gukora tuyine shomero already bajyanga tuyo Rwentanga Farm Institute ntuguza Abeegi bitu ata Abeegi chapati mwe nikiguza 12,000 nkati since market yeriyo nyingi umunonga ata ushangali abana bakwiza kurambura ushangali aba district councillors banga kale mweno nibiza kurambura ishomero nabo nibiza tubaguza price ya factory na izo 12,000 nko comparing chapati ata umuntu nabasa kubuza ngo chapati ya heru nibagiguza 10 abwencheje nibagiguza 12,000 because mweno ilimo ebirisa bingi ilimo nutrients nyingi ekyo kubasa kugambira kalicho iyo bari munonga gambo ho nitwe
kurikayo omukahumuro ngo kutwatandika turukoreka ngo ahitendekereri nibagumizamu barisa maggots ezinenyogori ezikubanzirga omushohera eya black soldier fly aza ejini yenju yenyogorezo ninga maggots wano ureba ha rubaju rwanje hariho akatimba nomwezi kuba nizirira nimwe bakuzirisiza kukora kandi bagumizamu process yona nehuhira mukajwaka nkukarikache konka neri process mpango mbwene abana bitendekereri nibagumizamu batushoborere oku magotsi bakuzirisa kandi bakagumizamu bakazihamwe esano ibari kwija bakamixinga ombyo kurya by'amatungo reka nganire nabo turebe kandi magotsi zo nibatwaza bata amazina nabanyeta Nuwabine Maclean ndiyo mweja ha Rwentanga Farm Institute kandi twabakira project yitu ne team mpango konkeriza no kurebaho bake so age project ningashe magotology nerebera inshohera ezo twihamwe amahuri zitera amahuri tugahacinga agokora gakabenyogori ezenyogori nzo tukurisa ntuzirisa kasasoro ningashi emere tukunaga obuhoro ebintu bikujunda nibyo bitukozesa kurisa ezenyogori kuzukura tubona kusharura tuzita tuzanika kuzukuheza koma tuzisaninga se tushekora umuntu kwesa blender echo kwanguhira ncho rukwesa kugira ngo yihemo esano ayo kutaboro mu byo kuriye bindi kuri senkoko zawe na nibyenyanja abacu tukwese zenyogori science ningashi research neyoreka ngo zinemo kirisa chamani echa proteins echikombe komberi ombwire buke kare ukashanga amatungo gawe gakura speed kandi bero kureba kaje kandi n'ikindi nikiyambaho kucendeza kasasoro iriyo mu environment yito mu communities izitu so no cendeza borofa oburiyo munsi dera mheru ushanga wafanamo manyo icyo watandukana kasasoro usanga yahinduka byaheza kuriya noguma nibicwa eje kasasoro ningashemere ehinduke bamaniwe yo garzo musero gwaho kagakoka kwesa Maclean najyango kurisa black soldier flies zirukwenda kandi zine akatare kinji ati echo kureba ha tikisiyo misho gawe ni wo mukano basa kuchikora ningasho no basa kuchifona ebidomore bishazere buri yoma ebidomoro muka so no tandikana necho yine chukuyambaho kutunguka ukafuna ichamane chuwakore no henda kwesa so obuti ntubukora buce tubuzinga hamwe ningasho tubukwatanisa turukwesa rubber band tusigaho bwanya buce inshohera hizo kutera amahuri haho bironka bishatu ninga bibiri tuiza tuiha amahuri tugahacinjuro mmere itukubasa kufuna hantu hona mukasasoro aho kubaha kugira ngo nishomero nubasa kufuna emere ombwinje abana no shanga yari emere kunkataragezeho so ntuzo mu dustbins zona tuzihayo feeding ezenyogori inshohera zone zifeedinga amizi nchokoreba omukatimba harimo pamba nebe inamwe amizi so zo tikiri chamante zo kuhenda munonga kandi n'ekintu nizikunda right tuzukunda mwiruma so no making sure ngo enju yawe ningashahi wazirisiza hariho enough natural light then amahoro kweza kwacinga twabitaburo mmere ushanga zakora zabenyogori izitwa twarebere kuzukweza kura zikakariye stage zakozere ntuziharvestinga tuzita ntuzitsamizgo kwosya tuziham tuzanaka solar dryer then kuzukweza koma tubona kuzisa tuhamwe sano tukutaburo mmere ndijo ningashe no basa kuzirise nkoko bero bito otakazisere ningashi nobuwa kuzitoka zo okazana kazukoma still no basa kuzihenkoko zawe ningashe byenyanja chona nico basa gukora nisigara zero kuriya kandi ekirisa kiguma cyorocyuma umuma abantu binene ntaratiye kugira ngo nazisha kubi abinji no batina kuzireba no kuzirisa mentality ji wagire birombantu abandi
mentality tekaburamu neberumu konka omuntu nomukwata mpora kugira ngu emere yori nokozesa nemere ya burijo aho konyo ninkozesa kahunga just nikiho mu dustbins ebitwanaga abuhoro fruits byabijonzere ati warebe bintu byokozesa niwe nobaasa kuba just kugira nibabisikire atobereta konka nemere ya burijo itukumanya none manye cyo watama atwa watamu kugira ngo nibinuka nibasa kurema konka ekinuko tikiri cyamani kandi tubikasha kubi tubikusha kubi kandi n'ikintu tubikutwara bwire bwinji ahubwo waza kuzirisa omwiksi 3 nzuba zakuzere orukuza kwera kuza harvesting akatare kina umuna akatare kwesa nimukora twari nimukore kumukumara mu gita ego akatare tukine kugira ngo gene institute ntufuna abagenya abandi amashomera gandi giza gatayira ati abana bo kwiza kwegana n'abashomesa babo ushanga bafuna interest batwaraho sample abamwe bagore sano yonyine ninga bamwe bagora pupa iba kuza kutandikiraho project kugira ngo nako gitwara tine cyamane cyaragerebereho kureka yo neba yakuzera kuza kwikurga mu inshohera so akatara kandi akitwine nishomero itwenki ntuzihamu turise byenyanja turise enkoko na nempono so icyo nacyo nkendeza costs zishomero kuza kugura feeds za concentrates ze beyi so ntuba twayambishomero kandi n'ikintu ntuba ntufunamo kugira ngo ikintu kitu kiriya mutindo gwo kubasa kwese bw'abandi aheru na nitoto nyine so akatare karuho kandi turiyo ntwakira abandi bari aherokwe abo kwenda kutandikaho nubasa kwija institute aha tukwegese ningashe tukwe aho ratandikira urukureba nayiganya kuri senyogori nda uzumukundu senikaru nchakamani akazurumu urukwende akazurumu zanguye tuzukwenda zirumwe sente kandi n'ikindi tuzukwenda mununga sente nzigura zita esente kujya wano yenda kugura kutandika ati kilo ya pupe yora atanchireho ezira kure zikabensho era zonyine kiremwe neberyo mu mutwaro kiremwe konka waza kureba enshohere zori hemo niziba ziri nyingi kandi ejo ne kuyambaho kutandika project erukusingari notamo umutwaro gumwe konka muhero shanga wiha mu kihango kugira ngo inputs ninche konka the outputs or the profits are high, the profit margin is high. Then nanemere yo kozesa ibintu byo kwesa byangu hikufona emere nobasa kugifuna handi ahantu hona ombutare omashomero nobasa kuzayo nuguma no rundana mpora so tubukhenda ninkusima owanyegitaho rizoba program y'obuhingi n'oburiisa turi aha Rwentanga Farm Institute muri Bubare Kashari Mbarara kandi nore twatandika ntuganira aha kuhinga ebyozi twagumiza mutwaza naha kurisa magotsi genjo inani shohoramu ne ya magotsi nenyogori aza twagumiza mwaha noreba ababishiki Abeegi bitendekereri baryo nubanika kuzukurga kuri yo mukaju bazanika aha zo makurungi deni zamara koma kandi bazitwara bazisa nko kutwana turebo mporogramu eji bihamwe sano eje sano niyo bakwija kandi bakakwata bakaguza farmers no ine nkoko oyine mpunu wayikwata esano ya magotsezi ya matungo gawe negabonera akubani gagafuna ikirisa cha proteins binje no manya emerimu kwereza amatungo omwenere muka carbohydrates zonka muka kandi ko kujanza ya proteins kandi amatungo gatambura speed niwe nko murisa obasa kufuna amagoba mingi areka program yitu tugihendere tuti tuza kuba twegitaho urwa kabiri aisha hanzo zumwe TV nemwe utakarwaho